Muri Kenya abantu amagana bihereje imihanda y'umurwa mukuru Nairobi mu myigaragambyo yatumijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamagana imisoro mishya yashyizweho. Abatari munsi ya 20 batawe muri yombi. Abimukira magana ejo kuwa kane bari bamerewe nabi mu bice by'ubutayu nyuma yo kwirukanwa mu mujyi wo ku cyambu wa Sfax muri Tunisia. Umwuka mubi ushingiye ku moko ukomeje kwiyongera. Ni nyuma y'uko Umunya-Tunisia yishwe atewe ibyuma mu bushyamirane hagati y'abaturage n'abimukira. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ateganya gusinya amasezerano mu by'umutekano na Afurika y'Epfo mu gihe abarwanyi banze kuva mu burasirazuba bw'igihugu. Yabivugiye mu nama n'abanyamakuru ari kumwe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu murwa mukuru Kinshasa. Uburyo bwo kubyina buzwi nka gakondo y'abirabura muri Afurika y'Epfo bakoresheje igihe barwanyaga apartheid burimo kuzanzamurwa n'amatsinda y'urubyiruko i Johannesburg. Barifuza kugeza izo mbyino ku rwego rw'isi. Naho Kylian Mbappé, icyamamare mu mupira w'amaguru mu Bufaransa, yasuhuje imbaga y'abantu bari bateraniye ku kibuga cy'indege i Yaoundé muri Cameroon, yagiye gusura umudugudu isakomokamo mu rwego rw'ubugiraneza.